اول حته في الشيشه الحته دي. تمام. وبعد كده ديت تتلحم برضه اهي ملحمه اهو، واخد بالك. وبعدين الحته دي تتحط هنا كده اهو وتتلحم، واخد بالك. وبعدين الحته بقيتها بقى الخزنه لسه اصلحها لسه. الخزنه لسه هتصلح. اللي هي الحته اللي بتحط فيها اللاي والمبسم والحاجات دي. والله لا الشيشه اي حاجه ليها حل. اي حاجه ليها حل. اي حاجه ليها حل. يعني هو اصلا بمجرد ما بتتكسر انت حلها معاك. انا عندي بقى، ما انا عندي قطع الغيار بتاعتها. اذا كان ماسوره، اذا كان بسبوس، اذا كان رفاص. كل قطع الغيار موجوده. كل قطع الغيار موجوده. بتركب عليها جديد. تركب عليها جديد. ايه افضل شيشه كخامه اتعاملت معاها؟ اللي هو النحاس. النحاس ده احسن حاجه. احسن حاجه النحاس. عاد موجود ولا ما عادش موجود ده؟ لا موجود بس غالي بقى. بتحتاج قد ايه وقت عشان تتاكد انها تمام زي الفل كده ونشفت؟ لا من غير وقت، مفيش وقت. هو احنا بننظف ونشتغل وحسب بقى شغلها، فاهم؟ يعني دي العيب الوحيد اللي فيها اللي هو بتاع الماسوره بتاعت الحنفيه بتاعت الميه. ايوه. ربنا يديك الصحه يا رب. لا كده. يومك بيمشي ازاي يا عم شريف؟ بيمشي بنزل الصبح اشتغل، في شغل بشتغل، مفيش شغل بفضل قاعد لغايه اما يجي. لحد ما ربنا يرزقك. ايوه. واشتغل لغايه اما اتعب بروح ماشي. انت عندك كام سنه؟ عندي 72 سنه. 72 سنه كده، ده حوالي 50 سنه شغال في اكتر من 50 سنه هنا. عيب كده. كان ايه وانت صلحته؟ الرفاص ده كان طالع خالص. ده كان ما كانش موجود. ده اسمه ايه ده؟ رفاص. شلته خالص. كان طالع خالص، طلعت الماسوره بتاعته من هنا. تمام. ولحمته في الرفاص ورديتها تاني. حلو. وهنا كانت بتنفس من الحته دي لحمتها. بتتاكد ازاي ان الحاجه زي الفل كده ما فيهاش عيب تاني؟ لا ما بيبان بقى اللحمه موجوده اهو، باين اللي هي ملحومه بس. انا اقصد لا، يعني انا شايف دي هنا كمان. اقصد انت بتعمل لها تيست ولا اختبار؟ لا انا عن نفسي انا بقدر احدد ان هي كويسه ولا مش كويسه. من خلال خبرتك. ايوه من خلال خبرتي. ما شاء الله عليك. الله يكرمك. ايه اصعب حاجه بالنسبه لك اخيرا كده في المهنه دي؟ لا مفيش حاجه والله الحمد لله. ما بتستصعبش اي حاجه؟ لا الحمد لله اي حاجه بنعملها، اي حاجه.